Dobrodošli u današnji podcast. Moje ime je Adrian i sa mnom ovdje je Luka Vuletić. Danas ćemo pričati o poduzetničkom mindsetu, o tome kako izgraditi nešto svoje od najtežih uvjeta pa do pomalo i lakših ako su takvi resursi da to dopuštaju. Pa evo, ja sam prvenstveno u Web3 već duže godina. Započeo sam sa video postprodukcijom, brandingom, marketingom. A ovdje pored mene business coach Luka koji će nam reći malo više o sebi. Pa već me predstavio, ne znam šta bi mogao više reći, osim toga da trenutno sam content kreator, pomažem content kreatorima također skalirati njihov biznis, povećati im prodaju i dovesti više očiju na njihov profil, jer što više očiju na njihovom profilu, to više i prodaja. Tako da ukratko, to je to što se tiče mene. Zanimljivo. Content kreator koji pomaže drugim content kreatorima skalirati njihov biznis. Zapravo social currency je jedna jako vrijedna valuta za koju malo ljudi zna. Da. Možeš li nam reći nešto malo više o tome? Što više očiju trenutno, danas evo kada pogledaš ljude koji nemaju društvene mreže, kada neko tebe pita Instagram, ti kad kažeš nemam Instagram, ljudi te gledaju koji vanzemaljci. Doslovno te ljudi gledaju koji vanzemaljci, ovaj brat nema Instagram. Mislim, koliko je god to tužno, to je u neku ruku danas normalno i što se prije prilagodiš tome, ti ćeš više novca zarađivati. Možda nećeš odmah u početku, ali ti čim sebe prihvatiš u situaciji, ok, svi koji su napravili nešto od sebe, imaju brand od kojeg oni trenutno zarađuju, ti ćeš tada samo krenit na društvene mreže i krenit snima. I što prije snima, što prije kreneš snima, što prije pokažeš ljudima sebe, to će više ljudi suosjećati s tobom, to će više ljudi kupiti od tebe. Tako da to, baš ono što si rekao, kako si rekao? Social currency. Social currency je, danas jedan od najboljih načina zarade, realno. Pored svih investicija koje ti možeš napraviti, investicija u sebe je najbolja, a ako se ti predstavljaš na društvenim mrežama kao osoba koja može pomoći nekome riješiti neki problem, ti si miran do kraja života. Doslovno. Slažem se. Što možeš birati uvijek i mjesto i teme govora i skupljati sponzore koji će zapravo benefitirati o tome. Naime, nije uvijek zauzet bilo kakvog sponzora u bilo kojem trenutku i u skladu sa tvojim vizijama. Znači, u nekim situacijama je bolje i odbiti određeni brand kako bi mogli dalje izgrađivati svoj osobni brand s vrijednostima za koje se zalažu. Kako to recimo funkcionira u tvojem aspektu? Kako misliš točno? Točnije, kako ti zapravo kada radiš coaching svojim polaznicima, na koji način im objašnjavaš da bi zapravo trebali graditi svoj osobni brand, kako doći do toga, ili recimo kroz content, proizvodnju kontenta. Da, što više kontenta, znači doslovno prihvatit se kao osoba koja će svoj mobitel, znači ja svoj mobitel trenutno mogu upaliti u bilo kojem trenutku i sebe snimiti šta god ja govorim. Možda to u prvom trenutku ispadne glupo, ali drugi put će video brutalno ispast i utjecat će na ljude koji osjećaju sa mnom. Znači prva stvar koju ljudi trebaju raditi je samo upaliti mobitel, prestati se bojati kamere, jer ili brendovi općenito. Znači ja danas vidim puno brendova koji samo svoj proizvod reklamiraju. Brate, jesi li ikad vidio da Red Bull, Coca-Cola, ima još velikih brendova koji stavljaju svoj proizvod na njihov Instagram? Ja nigdje, kada odeš sad na Red Bull, upišeš u Instagramu, oni nigdje nemaju svoj proizvod. Oni prodaju osjećaj. Ljudi se osjećaju s tobom. Oni se osjećaju. Zašto svi u ovome trenutku ne kupuju od jedne osobe? Zato što se osjećaju sa drugim osobama. Zašto recimo, Kim Kardashian sada prodaje svoje donje ruke? Zašto sve ženske ne kupuju samo od nje? Zato što one se osjećaju, moja prijateljica će možda napraviti nešto, prije ću kupiti od nje nego od Kim Kardashian. Zato što je ona moja prijateljica, to je broj 1. I broj 2, sličan život je kao ja proživjela, što znači da mogu i ja to i bolje se osjećati ako kupim njega. Doslovno. I ljudi kupuju na osjećaj. Kupuju osjećaj, a razlučuju logiku. Da. Sada se dovodimo zapravo i na temelj same prodaje, koja jest upravo to.
prodati nekome nešto zato što će mu učiniti život lagodnijim ili donijeti lakše osjećaje. Što znači da samim početkom kada bi započeli neku prodaju, mnogo ljudi griješi kada krene kupi ovo ti je dobro zbog tog i tog. Ne? Morate prekinuti, znači Herbalife, ne znam jesi kad čuo. Čuo sam što daju ove napitke. To je multilevel marketing. Oni su toliko po meni loš sistem napravili. Zato što ljudi koji prodaju Herbalife nisu imali koučeve koji su ih učili kako prodavati. Jer oni, evo imao sam neki dan situaciju, dečko dođe i govori mi, ali brate, brutalno je, moraš to kupiti, da probaš, da vidiš kakvo je. Zašto moram kupiti? Zašto me ne uvjeriš na način, evo recimo, zašto me ne uvjeriš na način kako se osjećaš nakon treninga? I onda me pitaš kroz osjećaj kako se ja osjećam, kako je... Da meni taj proizvod koji ti imaš može pomoći i napraviti kvalitetu života na neki način. Da, a ne mi doći, ovo ti je brutalno, ovo meni pomaže. Ako tebi pomaže, ne znači da će meni pomoći. Užiš. Evo, s čim se ti točno baviš? Ti radiš web stranice, programer. Da, recimo, između ostalo. Ako tebi to pomaže u tvome životu, to ne znači da će to meni pomoći. Možda ja zato ga nisam. Kužiš. I kako možeš kao prodavač, kao neko ko prodaje taj Herbalife, doći meni i reći ovo će ti sigurno pomoći. Ne možeš znati to. Da, znači zapravo što bi trebalo jest postaviti pitanje. Da. Upoznati osobu. Da. Kakav život ti živiš? Prodaje se pitanje. I pronaći onu situaciju u životu gdje zapravo shvatiš, u ovom dijelu čovjek koji živi život ima problem koji je postojeć, koji njemu uzrokuje neku vrstu nelagode, ili mu uzima vrijeme, ili nešto, frustracija. Koliko je mene tako jednih ljudi klouzalo koji znaju prodavati. I upravo to. I sada ako nađeš taj pain point i tu emociju koja nije baš najugodnija u životu čovjeka i kažeš, ja imam rješenje za to. Ovo što ti ja sada nudim će transformirati ovu nelagodu u veselje. Da. Ali ovo nije kao top shop reklama. Nemojte misliti da ovo što je on sada rekao, to je samo zadnji korak. To je samo zadnji korak gdje on njemu kaže ja imam proizvod koji će ti pomoći. To je zadnja rečenica koju prodavač kaže. Jer danas ljudi smatraju prodavača odvratnim. Jer ne znaju prodavati. Jer su navikli na onaj stari sistem prodaje. Ljudi su navikli na točno taj sistem o kojem sad pričam. Da. Ovo je najjače. Proti da probaš ovu vodu. Kako je dobra stvar. Vidi kak je prozirno. Da. Doslovno tako prodaje, baš katastrofa prodaje. Naime, treba direktno, prodaje zapravo plemenit posao. Gdje ti pomažeš ljudima pronaći rješenje na njihov problem. I to je tvoja zarada. Znači, samo rješavanje problema. Ako si problem solver, djelomično si na neki način i prodavač. Realno je sve prodaje. Znači, općenito cijeli život. Jer, evo, ti i ja sad ne bi ovdje pričali, da se ti meni nisi znao prodati, da se ja tebi nisam znao prodati. Mi ne bi sad, kao dva pojedinca, jedan s drugim pričali, jer ja znam da ja ne bi imao nikakvu vrijednost od tebe, ti znaš da ti ne bi imao nijednu vrijednost od mene. I mi ne bi sjedili ovdje, stari moj. Kada shvatiš da je prodaja puno opširnija nego da ja tebi prodam nešto što možda tebi može pomoći. Tada će ljudi shvatiti da cijeli život rade prodaju, da ne bi imali momka ili curu, da ne bi imali prijatelja, da se ne znaju prodati. Ljudi trebaju shvatiti da što prije počneš shvaćati ljude i psihologiju ljudi i kako im stvarno možeš pomoći, postati bolja verzija sebe, da im pomogneš, više će zarađivati, bit će sretniji, zadovoljniji sa svojim životom. Neće im biti kraja. Kako se zove uzajamna prodaja, kada jedno drugom radi benefit? Partnership. Da. To je zapravo prodaja u oba smjera, gdje i jedan i drugi imaju koristi od sklopljenog dogovora. To može biti u raznim situacijama, recimo može biti primjerica snimanja podcasta. Samo u ove situacije. Ili može biti u poslovnom modelu gdje jedna strana dovodi klijente zbog kojih druga strana ima profit, pa ju daje djelomični postotak u profitu ili udio u nečemu. Znači to je drugi oblik sada
recimo partnershipa, koji se isto rasprostranjuju na velike smjerove. Sad, što se tiče nekog sad daljnjeg razvoja biznisa i to, ja bih rekao da tehnologija ima jako veliki utjecaj. Pogotovo što se trenutno događa isto u svijetu automatizacije, blockchaina i generalno same robotike koja nam dolazi isto. Aj ti prvo ljudima ispričaj šta je taj blockchain. Kreni iz nekog početka, jer ima vjerojatno jako puno ljudi koji vjeruju, jako puno ljudi koji vjerojatno ne shvaćaju šta je internet, a ne blockchain. Ako vam bolje bi bilo da ti njima prvo objasniš šta je blockchain, da oni shvate o čemu ti pričaš. Jer vjerojatno su čuli o kriptovalutama, pa da ih ne preskačemo. Idemo direktno onda zapravo što bi bio sam internet i kako on funkcionira. Pa temelj interneta je zapravo fizika ili ti elektromagnetski val, gdje mi sada imamo određenu frekvenciju koja putuje od jednog do drugog uređaja i uspostavlja oblik komunikacije. To su i telefoni isto tako. Znači sada je samo razlika u valnoj duljini, da li je to radio val, da li je to neki drugi oblik spektra koji nam omogućava komunikaciju. I sad, bežični internet je upravo to. Ja tebi šaljem informaciju. Kada imamo dva kompjutora, tada imamo zapravo spoj ili više kompjutera, tada imamo mrežu na internetu pomoću internetske tehnologije za komunikaciju između računala. Trenutno je situacija da u svijetu Web 2, što bi bio trenutni internet, komunicira između dva servera koji ne zahtijevaju ništa drugo nego zapravo kanal komunikacije da se ta informacija prenese. I bilo koja informacija koja se prenese s jedne strane na drugu može i ne mora biti istinita. Što znači da ovaj kompjuter može reći drugom kompjuteru 2 + 2 = 5 i ovaj će primiti tu informaciju i tako će ju pohraniti. Možemo mi staviti sada druge neke algoritme unutra da on prepozna, to nije istina i tako dalje. Ali recimo šta je u situacijama... Sve se da naučiti na novoj. Po meni nije toliko kompleksno uopće naučiti što je današnji internet i blockchain. Samo se ne priča se ni se spominje u tom nekom svijetu. Treba slušati. Između ostalog. I sada kada recimo imamo situaciju prenosa informacija, u transakcijama to ne bi funkcioniralo. Što znači da ja mogu reći na jednom kompjuteru ja sebi kažem da imam sad 100 milijuna eura. I ja ću sad tebi poslati 100.000 i nešto želim kupiti od toga. Ko garantira da je ta informacija istinita? To je samo na jednom kompjuteru. Ja sam mogu unutra upisati što god hoću. Da. Zato jesi vidio da je jedan tip prodao lažnu aerodrom. Aerodrom je čovjek prodao nekom šejku za 200 i nešto milijuna dolara. Ja, nije postajao. Da. Ili 20 i nešto ne bi. Zamisli to. Vidiš, sada recimo tako se nešto ne bi moglo dogoditi da imamo tokenizaciju. Tokenizacija u blockchainu bi omogućila provjeru da li tako nešto zapravo postoji. Što znači da sada u situaciji gdje smo imali dva kompjutera koji šalju informacije za transakcije, blockchain je tu da umreži više kompjutera sa jedne strane ili recimo više kompjutera s druge strane. I sada, kada imamo na 5 kompjutera spremljeno da ja imam možda 100.000 eura, ne 100 milijuna eura, sada na tih 5 kompjutera, ako ja pokušam promijeniti na samo jednom informaciju da imam više nego što imam, ostalih 4, pošto su umreženi, će reći što nije istina. I će izbaciti moju instrukciju da sebi povećam balans. Reće ne može. Izbačeno. I to se događa u milisekundama. Znači, brzina struje. Da. I sada, kada ja želim napraviti transakciju, ovaj blockchain će reći, ok, ti imaš dovoljno resursa da napraviš tu transakciju i poslat će ti točno iznos novaca koji zapravo ja imam. I ja ne mogu falsificirati količinu novca koju imam, niti ti možeš falsificirati koju ćeš dobiti. I to je sigurnosni sustav u transakcijama blockchaina. Aha, to govoriš sad direktno za blockchain. Ja? Da, koja primjena zapravo u transakcijama? To je zapravo osiguravanje transakcija. Da smo mi sigurni da neki model funkcionira kako bi trebao, iskreno, ali potpuno automatizirano bez ljudskog nadzora. Kako ljudi mogu vjerovati u taj blockchain?
Pa primjerice, znači ako imamo 10 servera i ako ja sada želim staviti, imam primjer 1000 kriptovaluta kroz tih 10 servera i ja njih želim poslati 100 tebi. Dobro. Da bi ja to napravio, ja moram kontaktirati jedan server, a taj server kontaktira 9 drugih servera da odobri transakciju i da potvrdi da ja imam taj balans. Kad oni to potvrde, novac se tebi šalje. U milisekundi. Da, jako brzo. Ako nemam taj balans, ostalih 9 kompjutera će reći ne možeš. A za mene, da ja pokušam hakirati 10 kompjutera istovremeno, prije nego oni međusobno komuniciraju i razmijene informacije, praktički nemoguće. Da. I tu dolazi sigurnost kroz transakcije bez da imamo nekog u sredini kao što je banka. Znači u situaciji kada bi recimo radili neke promjene na razini interneta, to se počelo događati već s Ethereumom. Da, to sam ti isto htio pitati, zato što je jako, jako zanimljivo. Ethereum je jako interesantan blockchain, jer on je zapravo drugi u svijetu koji je nastao. Kažu da će on zamijeniti banke. Tako kažu. Pa principu zapravo On je... i XRP, ne znam točno za koga sada rekli. XRP mijenja Swift kod u bankama, odnosno Swift je komunikacija, messenger komunikacija između banka. Kao što recimo blockchain transferira informacije koji ima koji balans, tako banke imaju Swift, enkriptiran sigurnosni sustav za razmjenu informacija koji ima kakav balans kada šalješ iz jedne banke na drugi kraj svijeta. Da. Sada XRP tu dolazi kao blockchain mreža koja ima kriptovalutu, koja će ubrzati proces razmjene informacija koji ima kakav balans sa recimo 5 dana, koliko ti treba Swift transakcije da ti prođe recimo iz Amerike do Kine, u 4 sekunde. I to je čar blockchain tehnologije generalno, gdje isto tako recimo i Bitcoin, on je to omogućio, ali puno dužem vremenu i on ima drugačiju arhitekturu. Sad kada je došao Ethereum, on je uveo novu stvar, on je uveo revolucionarnu stvar što je smart contract. A smart contract je zapravo mogućnost kreiranja koda i stavljanja na blockchain. Kao što imamo kriptovalute, sada imamo aplikacije koje su na blockchainu, koje nitko ne može kontrolirati. Jednom kad se gore, to je to. Ne možeš ih promijeniti, ne možeš ih skinuti. Možeš samo otići s njima i interaktirati. Zato je izrazito bitno da nema bugova. Jer ako je jednom napravljen bug, ne možeš ga promijeniti, moraš izdati novi smart contract. A ako su ljudi koristili tu aplikaciju, a bug postoji, hakeri jako lako mogu iskoristiti tu priliku i iscijediti. Bilo je situacije gdje su po 100 milijuna eura i više hakeri na taj način uzeli s fundova. Oni su mirni sad, pratimo. Htio sam te pitati isto jesi li ti možda od nekoga to naučio ili si sve sam istražio? U trenutku kada sam krenuo učiti što je blockchain, učio sam sam. Većina ljudi dobije neku informaciju o tome što bi to moglo biti kroz fakultet, computer science i tako dalje. Ja sam to isključivo krenuo na svoju ruku. Jednostavno čitajući white paper Bitcoina, čitajući Ethereum, druge blockchaine i vidjeti kako zapravo infrastruktura i arhitektura samog sustava funkcionira i omogućava razmjenu informacije između servera. U tom nekom periodu ja sam shvatio da nijedna od tih mreža nije zapravo mreža budućnosti. Koliko god je sada Ethereum postao skalabilan i promijenio je sa proof of work na proof of stake, što znači da je omogućio sa 15 transakcija po sekundi na 100.000, što je dalje malo za cijeli svijet, pogotovo ako gledamo da on ima smart contract na sebi. Znači on omogućava da svaka interakcija sa aplikacijom na blockchainu se klasificira kao transakcija. Da. Mi imamo samo vizu koja procesira 70.000 transakcija po sekundi za cijeli svijet. To su financijske transakcije. Sad zamislimo da mi uz to još ubacimo svaku aplikaciju na internetu kao jedna transakcija. Znači nama nije dovoljno 100 milijuna transakcija po sekundi. Što znači da nijedna mreža trenutno u svijetu od blockchaina nema mogućnost skalabilnosti da bi pokrila globalnu potražnju cijelog svijeta plus tehnologiju koja tek treba doći. Da. Znači, reci.
Htio sam te pitat nešto, ako ti imaš nastaviti nešto na tu temu, možeš pa te ima nešto pitati jer znam da imaš nešto veliko što pripremaš i sad ne želim odmah to ubaciti u podcast dok komuniciramo ovako lijepo neki temama, idemo neki redoslijedom pa ne želim sad skakat s jedne na druge teme, želim da to baš teče. A ako ti imaš još nešto nastavi pričati slobodno pa... Uninet je projekt koji će zaživjeti uskoro. No, to sam baš sam to htio pričati. Da, znači Uninet rješava upravo te probleme. Da. Uninet rješava problem skalabilnosti i interoperabilnosti. Interoperabilnost je jako važna u današnjem svijetu. Bez interoperabilnosti ne postoji ništa. A to je mogućnost da dva razdvojena sustava koji su drugačije kodirana i drugačije procesiraju informacije imaju mogućnost međusobne komunikacije. To ti je primjerice da imamo sada A1 mrežu. Dobro. I da ti možeš sa A1 mreže nazvati T-Mobile mrežu. To ti je interoperabilnost između dva sustava koji su drugačije kreirani. Jer A1 je isprogramiran na svoj način. T-Mobile je na svoj način. I oni su našli most komunikacije da se uspostavi jednostavno poziv. Između blockchaina to je veliki problem. Svaki blockchain sad ima drugačiju arhitekturu, drugačije kodiranje. Da, zato ne možeš recimo Bitcoin poslati na Ethereum, trebaš promijeniti pa... Da. Jedino ako ima Ethereum Virtual Machine, EVM, se koristi i baza nekog drugog blockchaina, onda oni funkcioniraju kao recimo Polygon i sam Ethereum. U protivnom ne može. Bitcoin na Ethereum mreži ne. I nemaju mogućnost komunikacije. Sad, Uninet je to riješio. Uninet rješava taj problem na način da omogućava unutar Uninet blockchain sustava kreaciju novih blockchain sustava koji podržavaju istu arhitekturu, isti temeljni kod, da mogu međusobno komunicirati bez problema. Što znači da sada ti možeš kreirati blockchain, ja mogu kreirati blockchain i ja s svog blockchaina mogu poslati tebi valutu ili ti možeš poslati meni bilo koji token i on će sada postajati na mom blockchainu. I to je riješeno problem interoperabilnosti. Sad što se tiče skalabilnosti, nova tehnologija koja nam dolazi po IoT, što znači da će svaki uređaj u stanu početi imati čip. Da. Lampa, jedan čip, druga lampa, 5 lampi, 20. To toliko strašno zvuči, ali to je istinito, ljudi. Nećeš to moći izbjeći, jedino ako ćeš otići negdje u jebeno selo, što realno ja trenutno sve što radim, iskreno. Ja radim da ja mogu nakon nekog određenog vremena u životu što proživim i što, da ne budem neko ko živi ispod kamena, želim otići živjeti u selo bez tih svih zračanja i svega. Ali ljudi trebaju shvatiti da je to realnost, jebiga. Prosto što te prekidam. Ali normalno, svaka lampa će imati čip, svaki krevet će imati čipa, a ne lampasta. Znači stolovi će imati čipove. To je nešto, isto kao što ljudi nisu vjerovali da će ovo postojati. Znači, moja baba nije mogla vjerovati da ja imam mobitel na kojem ja tipkam i na kojem ja zovem tebe koji si u Sisku. Kužiš? Znači, svijet se skalira, moraš se uhvatiti za vlak ako ti hoćeš skalirati sebe. Ti ne možeš slušat nekoga i samo reći, dobro, ja ću otići svojim putem, ja ću proživjeti bolje od tebe. Nećeš, prijatelju, ako se ne budeš prihvatio u situaciji u kojoj jesi u tom trenutku. Nećeš ti sada bolje, ne mogu ja trenutno znat bolje od tebe neke stvari koje ti cijelo vrijeme pratiš, jer se ti uhvatio za vlak. Biti u trendu s tvojim informacijama koje dolaze. Znači ti si doslovno u trendu što se toga tiče i ja ne mogu od toga napraviti ono što ti možeš. Primjerice u situaciji kada netko aktivno prati nove trendove i razvoj industrije, itekako je u velikoj prednosti naspram nekog koji je samo krenuo učiti stare stvari, ali ne pratiti nove. Jer trenutno se industrije razvijaju rapidno brzo. Znači, toliko informacija u vezi samo jedne industrije dnevno izađe van da ti ne možeš to pojaviti. Jednostavno ne možeš. I sada učiti što je bilo prije je jako važno da bi se razumjelo današnji sustav, ali nove informacije su tu iz projekata koji kreiraju budući sustav i treba znati
prilagoditi se budućem sustavu i znati kako se pozicionirati na tržištu da bi profitirao ili postavio svoj neki biznis ili mogao ponuditi rješenje za ono što tek dolazi. Ja imam tu, točno na tu temu nešto reći. Znači, ljudi, pogotovo danas na Balkanu, što se tiče coachinga, što se tiče tih stvari, ljudi na to gledaju kao, ovaj će nam samo uzeti pare, kao da će nam neko znanje koje možeš naći na YouTube. Zašto onda ne nađeš to znanje na YouTube? Zašto ne odeš na YouTube i ne napišeš i stvarno provedeš, kao ja, na primjer, zadnjih 3 godine, svaki dan po minimalno sat vremena učeći ono što ja danas prodajem ljudima? Zašto ti ne izdvojiš to vrijeme, sjedneš, naučiš to i onda kažeš, dobro, ja sam sad naučio na YouTube. Ne možeš naučiti koliko brzo možeš naučiti sa nekim mentorom. Zato sam te bio i pitao jesi li imao nekoga s kim si učio, s kim si neke stvari nadopunjavao neko znanje, jer vjerujem da ne možeš sam 100% stvari naučiti, koje trenutno znaš. Vjerujem da si, ako nisi imao mentora, da si imao osobu koju si slušao. Pa, prvenstveno, što bi rekao da bi bio number one izvor informacija je bio internet, a odmah nakon toga greške. Da. Znači, bojati se greške radi neuspjeha je zapravo najrazumljivija stvar, ali je totalno kriva. Da. Jer smo učeni tako. Mi smo učeni da ne treba griješiti. Da. Ali ti kako bi naučio prijatelja ako ti ne budeš griješio? Baš danas na treningu sa Ursom govori, ti nećeš rast ako ne padneš. Točnije, nećeš se podignuti ako ne padneš. Jer trebaš prvo past da bi se digao. Ako stojim, kako ću se dignuti? Da, ta dinamika je potrebna. Zapravo, kada mi griješimo, mi ne idemo dolje. Znači, ovako na život izgleda, ali cijelo je prema gore. Da. Koliko god je pad pa se digneš, idemo uvijek prema gore. Zapravo, svaka greška koja je konzistentna zbog napora prema našoj viziji da bi uspjeli, je zapravo korak bliže tom istom uspjehu. Što znači da ja sebi sam možda zacrtao, ok, ja ću napraviti biznis u nekoj kategoriji, ja ću to uspjeti. Ok, i ako je to moja ideja, ako stojim, ja ne dobivam novo znanje da bi to uspio. Gdje ću ja dobiti sada znanje kako da ja fakat, ko će meni reći, uzeti me za ruku, ajde, da prođe, evo, ovo je tvoj prvi milion, ne? Nitko. Mislim, ima mentora koji se daju naći, to je isto za preporuku, znači mentora ako je osoba u mogućnosti i spremna za to, definitivno, ali prvenstveno učiti na svojim greškama i odvažiti se i biti konzistentan. Što više grešaka napraviš, što imaš više znanja iz tih grešaka. Ja sam možda čak i ne bi s tim složio, zato što zašto bi pravio greške? Zašto bi, mislim, naravno da radiš, ali zašto bi ti pravio greške koje sam ja radio, ili ja radio greške koje si ti radio, ako me ti možeš upozoriti na te greške? Zato mentori služe. Mentori nisu tu da ti prođeš sve kao što bi inače prošao, nego da ti on doslovno prekorači s tobom te stvari koje je on krivo radio. Da ti dođeš do cilja brže. Jer mi danas dijelimo ljude na 2 skupine. Oni koji će ići na fakultet i koji će platiti taj fakultet 30 plus tisuća eura mjesečno, godišnje i ići na njega 5-10 godina, nebitno. Ili one ljude koji će platiti nekome da ga nauči neki određeni skill koji može njemu promijeniti budućnost. Doslovno na te ljude mi danas i one koji će raditi, ali to su oni koji idu na fakultet, naravno. Znači, ja sam jedan od onih koji će sigurno prije platiti mentora, bez imalo zajebancija, ja ću prije platiti nekoga. Evo, prije mjesec dana sam platio, prije 2 mjeseca, točnije sam platio čovjeka preko 1000 eura mjesec dana, preko 1000 eura samo da on meni za to da plan prehrane koju on jede i da budem jednom tjedno na Zoomu s njim i to sa 10 različitih osoba na tom Zoomu. Znači nije ni 1 na 1 Zoom, nego 10-15 osoba na Zoomu. Ja sam to platio preko 1000 eura, zato što znam da ako ja budem na tom Zoomu, prvo, bolje ću naučiti engleski, drugo, s više će ljudi biti u komunikaciji,
treće je network. S više ljudi pričaš, imaš više komunikacije. Evo ja sada s tobom stavim. Ti šta si meni sve rekao, šta ćeš ti, kakve planove imaš, to ću sada podijeliti sa ljudima. Ja već imam neke ideje koje mogu sutra mom biznisu doprinijeti uz moj i tvoj rad. To je ta razlika između fakulteta i između entrepreneura, kako se kaže. Entrepreneurship, da. Mislim, direktan mentorship je izuzetno nešto kvalitetno što si svako može priuštiti u svojem razvoju. Znači, ljudi kad završe fakultet, svi oni su na istoj startnoj točki. Zato što fakultet ti nudi određeno znanje koje svi dobiju. Da. Sada što se tiče mentorship će te prilagoditi, voditi za ruku na neki način da ostvariš viziju koju si zacrtao. I ta osoba zna kako do te vizije doći. Znači, to je kao lekcija ili ti edukacija koja je prilagođena samim tvojim ciljevima da ih zapravo i ostvariš. Da, i mentor te neće učiti onako kako je njemu rečeno da te uči. Kao što je ovim na fakultetu, njima je rečeno da oni uče od prve lekcije do zadnje. On će tebe učiti gdje se ti trenutno nalaziš. Ne nalaziš se ti gdje sam ja i ne nalazim se ja gdje si ti. I uvijek će mentor, da kupimo sada, da platimo istog mentora. Za nešto, recimo, za ostvariti neki cilj. On neće isto napraviti s tobom koji sa mnom. On je osoba koja će se prilagoditi tebi gdje si u kojoj si trenutnoj situaciji i lakše će ti taj put. Zato sam ja osoba, recimo, koja će prije izabrati mentora, s kojim ću raditi koliko je god teško, koliko je god, što uopće nije teško, koliko je god iscrpljujuće, koliko je god isto fakultet, isto sve. Koliko je god teško se prihvatiti u situaciji da trebaš to, ja ću reći to uraditi, da te pare i raditi na tome, nego otići na fakultet 5 godina i na kraju za 5 godina gledati u taj papir i raditi na bauštelu. Mislim, fakultet isto sam po sebi doprinosi određeno znanje, Da. no razlika meni osobno, zašto meni osobno fakultet nije pasao, je zato što... Išao sam na fakultet, jesi? Išao sam 6 mjeseci na fakultet. I moja odluka je bila da to nije nešto na što ja želim trošiti svoje vrijeme. I pitanje je baš zbog toga zašto. Jer ja sam imao svoje određene ciljeve i meni je trebalo određeno znanje u tom trenutku da se ja približim svojom cilju. A fakultet je išao toliko u širinu da je meni trebalo hrpu vremena da ja uopće naučim sve što oni od mene traže, a samo jedan jako mali dio je meni bio potreban u tom trenutku da bi ja otišao korak naprijed. U onome što sam ja namjeravao. Točno to jedna osoba kaže, znači ti kada učiš, recimo, neko je bio rekao za liječnike, recimo, i doktore, oni trebaju ići na fakultet, dobro trebaju, ali oni uče 80% nebitnih stvari na tom fakultetu. Njima za njihovu praksu što oni rade treba samo 20% što oni uče tamo. Znači oni ne uče od 1 do 100% sve što je njima potrebno da oni mogu odraditi operaciju za koju su oni uopće upisali taj fakultet. Oni uče matematiku. Šta će im matematika? Oni uče neke stvari koje njima nisu toliko bitne za to što su uče, za koji cilj oni imaju. Kužiš? Pa što se tiče tih struka, kao medicina, Dobro, ja mislim da je tu fakultet potreban. I ja. Iz razloga što kada bi se nalazili u situacijama da imamo mentore, doktore, to je dobro, ali treba biti određeni standard, određeno osnovno znanje koje se ne smije zaobilaziti ili preskočiti u takvim stvarima. No, recimo primjerice marketing, primjerice business development. Tu je plus otići na fakultet. Ali to nije nešto što se ne može naučiti van fakulteta. Na kraju krajeva, sam čovjek da krene napraviti jednu prodaju, bilo čega, je već daleko iskusniji nego netko ko samo sjedi i čita o tome kako napraviti. Točno to. Uglavnom pričao si im nešto o blockchainu, nešto o Uninetu, pa bih volio da im objasniš malo bolje to, jer
ima puno laika, kako ljudi kažu, koji ne shvaćaju neke stvari o kojima ti i ja sada pričamo, koje ni ja nisam shvaćao, pa da je malo ono detaljnije objasniš. Pa, konceptualno, Uninet je zapravo novi internet. Sa softverske strane. Znači, trenutno kao što imamo internet koji prolazi između dva servera koji su umreženi i tako dalje, oni svi pohranjuju određene web stranice i aplikacije. Uninet omogućava isto to na puno sigurnije razini, pošto provodi blockchain sustav. Sad, mi trenutno danas imamo HTTPS protokol koji je svima poznat da bi pristupio bilo kakvoj aplikaciji ili web stranici. Uninet koristi UNP protokol, odnosno Uninet protokol. On je sigurnosni sustav za unutar Uninet mreže, za sve aplikacije i sve web stranice koje će se bazirati na Uninet internetskom sustavu, da im se pristupa na najsigurnosniji način. Što znači, primjerice, danas ideš se registrirati. Ti jednom kad se registriraš na neku web stranicu, oni imaju tvoje podatke, oni s njima mogu raditi sve što hoće. Na Uninetu nije tako. Na Uninetu ti dobivaš svoj digitalni identitet, ti pristupaš kao digitalna verzija sebe putem interneta, koje god stranici ti pristupiš, automatski stranica može povući podatke ako je ti dopustiš. Znači imamo jedan klik registraciju. To je nešto praktički što može realno spasiti čovječanstvo. Ali doslovno, po toj priči, to je nešto što može spasiti čovječanstvo, jer svak može u ovome trenutku tebi ući u sve tvoje i uzeti sve pare, doslovno ti sjebati cijeli život. Je li to govoriš? Znači da možeš doslovno spasiti sebe na neki način. Spasiti, ovo sad trenutno što govorim je zapravo na neki način postoje tvoja prava na tvoje informacije da ih ti zadržavaš. Da raspolažeš s njima kako ti želiš, bez da druge firme uzimaju tvoje informacije i unovčavaju ih za svoje osobne benefite. Da. Znači, trenutno firme, ti se registriraš s njima, oni imaju ogromnu bazu podataka svih njihovih korisnika i dođe druga firma i kaže, evo ja ću tebi to prodati za 5 milijuna eura. I ti sada imaš sve kontakte svih ljudi sa moje platforme. Facebook je po tome bio poznat da je to učinio, već nekoliko, ko zna koliko. Sada što se tiče Unineta, on omogućava registraciju na način da, primjer, danas Google, ti ideš gore, cijeli tvoj history oni imaju. Šta misliš zašto ti znaju točno šta ti treba pokazati u reklamama? Jer imaju sve tvoje informacije. I to ne bi smjelo biti tako. Znači, ti trebaš kao korisnik interneta imati pravo zadržati sve svoje informacije i podijeliti privatnost. Pravo na privatnost. I podijeliti ih u slučaju ako ti to želiš. Na Uninetu će biti tako. Znači, pristupit ćeš internetu, ti postaješ vlasnik svih svojih podataka. Ako želiš, ti možeš unovčiti te svoje podatke, da ih daš drugim firmama, anonimno ako želiš, da oni izlistuju svoju analizu tržišta i naprave analitiku, marketing i kakve god dalje kampanje. Znači sada, prikupljene svoje podatke, monetiziraš. Isto tako, svaki ad koji vidiš, možeš izgledati, zašto bi uopće gledao, imaš pravo kao korisnik interneta, ne gledati takve stvari, a ako želiš, budi nagrađen. Dobi po svakom adu koji ti vidiš, budi nagrađen i dobi novac za to. Znači, za svaku reklamu, dok gledaju ljudi YouTube, recimo, dobiju 1 cent, 2 centa, jel, na to misliš? To je konstrukcija Uninet advertising sustava. To je bolest. I ne samo to, nego kao što sam rekao, imaš mogućnost unovčavanja svojih osobnih informacija za putem drugih firmi koje to žele kupiti. Firme uvijek žele analitiku tržišta. Njih zanima čime se ti baviš, čime se javaju, koji su njihovi idealni kupci. I ja sad odlučim, ok, ja ću tebi prodati te informacije. Svakom je potreban idealan kupac. Tako je. Da bi oni to morali dobiti određene informacije. Ja sam ih prikupio za sebe, jer sam ja korisnik interneta. Ja ću ti ih prodati. Ja ću ih prodati anonimno. Ti nećeš znat ko sam točno ja, ali sustav će znat da meni treba dati taj ad ako ja to dozvolim. Firma neće znat ko sam ja, ali sustav, pošto je decentraliziran ide kroz blockchain, zna da meni treba dostaviti. Jako zanimljiva stvar. Ti si to sve kroz programiranje napravili. Točnije cijeli sistem toga će biti kao kroz programiranje. Da, znači to je u obliku softvera. Sam Uninet je tu da poboljša naše živote, da ponudi nove mogućnosti
firmama nove poslovne modele kakvi još ne postoje, a istovremeno da povisi sigurnost u svijetu putem tehnologije, interneta, pogotovo koja dolazi. Znači, automatizacija koja će preuzeti cijeli svijet u tolikoj mjeri da jednostavno neće biti potrebno 90% današnjih poslova. Mi moramo biti sigurni da takav svijet u kojem sve ide automatizirano je toliko siguran da se ne dogodi upad u sustav da neko preuzme kontrolu. Da. To je moguće. Jednostavno to ne možemo zaobići, ali možemo spriječiti, kao što kažeš. Upravo to. Znači ne možemo zaobići na način... Budućnost. Ne možemo zaobići budućnost, niti možemo biti sigurni da neće postojati takvi ljudi koji će to htjeti iskoristiti. Će. A mi možemo napraviti sustav u kojem tako nešto nije omogućeno ili ti pružiti sigurnost unutar tog sustava da sprečava takvo ponašanje. Savršeno. Ali baš dobro zvuči. Bez imala zajebanci. Htio sam još pričati s tobom o mentorima, jer malo prije kad sam pričao nisi mi rekao nijedno da si imao mentora. Nisam imao mentora direktno. Nisi imao mentora? Direktno nisam imao mentora, ali... A dobro, gledaj, to je nešto što realno programira, sve što, mislim, uvijek ti može neko pomoći, naravno. Ali nekako programiranje mi je baš, ako ti nećeš bez mentora raditi, svejedno, sam ono što ti misliš da tebe zanima najviše, džaba ćeš ti platiti bilo koga. Pa, znaš šta, nisam imao mentora koji je tu stajao jako dugo i koji me za svako malo usmjeravao. Ali kroz svoj neki put imao sam ljude na koje sam naišao, koji su mi pomogli u određenoj fazi razvoja. Aha. I takvih ljudi je bilo više i za svaku moju fazu razvoja ja bi pronašao čovjeka koji mi može pomoći. Da. Znači, kada sam bio u nekom samom startu kako zapravo započeti bilo kakav startup u bilo kojem obliku, naišao je mentoru za tu fazu koji mi je pokazao put do određene udaljenosti. Nakon toga, mentorship više nije se osjećala ta neka uzajamna korist na taj način i onda tu nekak prirodno prestao. Onda sam dalje tražio svoje znanje na drugim mjestima interneta i opet naišao na drugu osobu koja mi je opet dala neko znanje za daljnji razvoj onome što mi treba. Točno to je ono što danas ljudi na Balkanu ne shvaćaju. Znači, ako, recimo, sada netko za fitness to ne možemo govoriti, zato što fitness jedino što trebaš raditi je pokrenuti se za fitness, da ti izgradiš tijelo koje hoćeš. Ali, ako ti hoćeš naučiti nešto što želiš postići, trebaš naći osobu koja te može usmjeriti do nekog određenog trenutka. Recimo, puno osoba je toliko arogantno na Balkanu, koje kada vide da netko prodaje nešto, evo na primjer za moj kurs, točnije za moj coaching, znaš koliko ljudi komentira u komentarima, mislim uvijek će ih biti, komentira, a ovaj nešto prodaje, a ovaj uzima pare na vama. Stari, je li stvarno misliš da ja uzimam pare na članstvo od 150 eura? Daj me nemoj jebat, Znači, trebam prodati svaki mjesec milion članstva da ja zarađujem onoliko koliko ja stvarno hoću. Znači, nije mi cilj samo od toga zarađivati. Ja trenutno znam informaciju koja tebi treba. Naravno da ću ja tebi informaciju tu naplatiti, zato što sam ja svoje novce, svoje vrijeme, svoje živce i svoju želju preusmjerio u to. I naravno da ću ja tebi naplatiti nešto za što sam ja dao novac. Osim, ako imaš kao puno danas kreatora na društvenim mrežama kada stave ja te besplatno učim. Zašto te on besplatno uči? Zato što ćeš prodavati nešto njegovo. Zato što, evo, znam 2 ili 3 čovjeka koji trenutno na Balkanu prodaju online zaradu i ne naplaćuju ništa svoje coachinge. Zašto? Zato što kada kreneš sa njima, ti prodaješ proizvod od kojeg oni dobivaju postavljanje. Naravno da će oni tebi reći evo ti besplatno. Da što više ljudi dovedu, da što više ljudi prodaje i da što više ljudi za njih pravi pare. Ali ako ti ja kažem, jednokratno ćeš mi platiti 175 eura u ovome trenutku, da ostaneš doživotno u zajednici u kojoj ćeš naučiti kako pomoći ljudima podignuti njihov brand, točnije naučiti video editing,
kako napraviti ponudu da pomogneš ljudima podignuti prodaju njihove usluge i proizvoda. Generalno biti član community-a. Da. To trebaš platiti. Točka. Znači, kod mene je tako, ali ne zato što ja želim ljudima uzimati. Pa gledaj, ja cijenim svoje znanje. Upravo to. Znači, kad dolazimo do toga, ispada kao, ok, neko će meni dati konzultacije sat vremena za 100 eura, to se čini kao puno. Da. Probaj doći do tog znanja koje ćeš dobiti u sat vremena. To je ono što koliko će tebi vremena trebati da ti skupiš to znanje kroz iskustvo. 3 godine. Ili možda čak i novaca koje negdje staviš na krivo mjesto da bi dobio to znanje. Zapravo... Koliko si novaca izgubio dok kad si došao do trenutka da znaš obliku stvari koje trenutno znaš, ja povjerujem da skaliraš uvijek sebe što se tiče znanja. Koliko si novaca izgubio do sad u zadnjih 8 godina kako radiš ovo sve? Pa, kad bi znao, bila bi ogromna cifra. Ali to je bila sigurno, znaš, zašto ne znam? Ne znam zato što kad sam bio u situaciji da ne vidim priliku zbog nedostatka znanja, jako me puno koštalo. Da. To su najskuplje situacije gdje je meni falilo znanje da ja unovčim nešto na puno većoj razini nego što možda jesam. I tako da bi rekao da sam imao neko znanje koje bi me možda koštalo sat vremena, 100, 200, 300 eura, da bi na kraju, vjerojatno, kroz period više mjeseci dok sam zapravo trebao da uopće ga steknem takvo znanje, vjerojatno bi imao puno veći profit. Da, tako je sa mnom bilo. Ja sam u zadnjih 3 godine, što je najjače, malo sam na tržištu. Ja sam stvarno kratko na tržištu, realno. Ali u zadnje 3 godine, kako sam krenuo sa cijelim content kreacijom i svime, ja sam preko 7.000 eura potrošio, što nije ću puno. Ja ću još 7 dati, ja ću 20 dati, ja ću 100.000 eura dati. Da ja dođem do nečega. Zato što znam da jedan dio života koji ja trenutno prolazim, a vidi na kojem se oni mjestu, ja želim biti na tom mjestu. Gledaš ti, koliko god ti tražiš, prijatelji. Evo ti sve tijelo samo me ti naučiš što ti znaš da ja mogu doći na mjesto na kojem si ti. Doslovno. Pa na kraju krajeva, novce koje si uložio u svoje znanje, to zapravo sada i dolazi kroz tvoje kurseve koje trenutno i nudiš. Da. I drugim pomažem da oni to urade. Ima toliko, i tu postoje 2 vrste ljudi. Oni koji te pitaju samo koliko i uplate, ili oni koji te more 20 dana, svaki dan te pitaju koliko ti godina imaš, a šta ti točno učiš unutra, pa se za 5 dana opet javi pitati isto pitanje. Ja sam ovome tipu 1.200 eura dao, samo sam gledao njegove storije. Ja nisam pričao ništa sa njim, ali bez zajebance, ja ništa sa njim nisam pričao. Ja sam vidio da tip zna šta priča. I znao sam da mi može pomoći skalirati mene, ja sam njemu samo se javio, javim ti se za 2 tjedna. On meni govori, pa to je samo 1.200 eura, stvarno nemaš 1.200 eura. Ali ih me još počeo zajebavati da nema 1.200 eura da skaliram svoje znanje. Ne doslovno, ali i odmah sam mu se sutra javio, dao i skalirao sebe. Ja sam napravio jednu zanimljivu varijantu što se tiče znanja. Ponudio sam svoju uslugu besplatno za uzvrat za znanje. Dogovorio sam, znači, tip koji ima preko 20 godina profesionalnog iskustva u prodaji. Dobro. Imao svoju cijenu određenog kursa koji on nudio. Ja sam u to vrijeme, njemu je trebalo videomontaža, grafički dizajn. Ja sam rekao, ajde, ja ću ti odraditi za istu cijenu, grafički dizajn, sve, a ti ćeš meni odraditi kurs, da ja naučim. Za prodaju. Za prodaju. To je iskustvo, to je ono što ljudi ne mogu shvatiti. Ja bi isto ali nisam dao novce. Dao sam nešto što imam. Dao sam svoje znanje u jednom da to vrijedi. I ako bi ta osoba, koja vjerovatno ima više para od tebe, dala svoje znanje za tvoje znanje, ti znaš da tvoje znanje vrijedi. I zašto bi ti dao nekoj osobi koja ništa ne zna o tome za džaba da on dođe na tvoj level? Ako si ti morao svoje vrijeme, svoje živce i svoju želju pretvoriti u to, zašto bi dao nekome? Jasno. Znači, mora se isto razumjeti da novac nije jedini oblik transakcije. Da. Novac
znači znanje je oblik vrijednosti, novac je oblik vrijednosti. Pronaći dvoje ljudi koje žele znanje jednog drugog je isto oblik transakcije. Da. I to je što se može napraviti. I može biti protuusluga. Kompenzacija u obliku protuusluge je isto pametan način za nekog da započne nešto, iako je jako mal, a nema recimo resurse da si priušti na financijskoj bazi tako nešto. Da se počne graditi lagano korak po korak gore, dok ne skupi neke financije, da može si kupiti neko znanje na nekom drugom mjestu. I ljudi, pošto se podcast bliži kraju, koristio bi još jedno pitanje za Luku da nam objasni na koji način bi i na što trebamo pripaziti prilikom izrade videa, da naš video postane viralan, da ima što više pregleda. Pa, puno ljudi se previše fokusira na video editing. Video editori previše prodavaju svoju uslugu kao video editori, umjesto kao content menadžeri. I puno ljudi se previše fokusira na to da dobre informacije da na svom videu i misle da će zbog toga ići viralno. Najbitnija stvar kod viralnih videa je dobar hook, to je 80% viralnog videa. Prve 3 sekunde. Da. Prve 3 sekunde videa, ako ti video ne pogleda, dovoljan broj ljudi neće ići viralno. Storytelling u sredini je 10% posla i call to action na kraju je 10% posla. Ili call to action je ili zaprati me, ili pošalj mi tu i tu riječ, ili komentiraj tu i tu riječ. Ali najbitnija stvar je hook. I puno ljudi će reći da ima nekih caka. Nema nikakvih caka. Doslovno nema nikakvih caka, nema nikakvih precica, ni ničega. Trebaš imati dobar hook, vizualni ili kako se zove, dobru prvu rečenicu koja će ih zaintrigirati, koja će biti ili zanimljiva, ili upitna, ili arogantna. Točka. Znači ti nemaš više ništa što se tiče glume, da ti trebaš znati nešto specijalno, da ljudi pogledaju tvoj video. Algoritam je od svakoga isti, algoritam su zapravo ljudi koji gledaju taj profil, točnije video, i ti ako nisi zanimljiv čovjeku, čovjek će te preskočiti. Tako i algoritam neće otići dalje do drugih ljudi, neovisno jel ti imaš 10 ili 10.000 pratitelja, otićeš viralno ako si zanimljiv ljudi. Da li ima neka idealna dužina trajanja videa? Ili je to više? To je sada zavisi o storytellingu u toku videa. Recimo ima puno videa koji traju po 3 minute koji odu na preko 10 miliona pregleda. I opet je to od teme do teme. Ako pričaš neku zanimljivu temu, koja može biti poučna, treba biti brutalan hook. I ako je dug video, svi će ga pogledati. A ako je nešto što je smiješno, jako rijetko tko će gledat 10 minuta video ili 3 minute video, više vole humor, da se nasmiju, iskeče se i samo nastave scrollat. Tako da ne igra toliko ulogu. Tako da. Jasno. Eto, kao što smo rekli, vidimo se kraju podcastu. Što se tiče svih informacija što smo danas spomenuli, linkova, osnovnih projekata, društvenih mreža, biti će dolje u opisu ovoga videa. Luka, da li ima još nešto što bih htio da dodati? Samo nas dodajte na svim tim platformama, naučit ćete puno stvari i pripremamo vam jako puno stvari, i Adrian i ja, i to je to. Upravo tako, nemojte se suzdržavati i kontaktirati nas direktno putem bilo kojeg kanala, bilo e-maila, društvenih mreža. Eto, za bilo kakve informacije, komentare pišite dolje i veselimo se idućem